Whamalotu le nei a mauri le satofi se whaapoponga o tala mai Ausetalia na la radio Samoa. O le whaamuta le Federal Government a Ausetalia po le whainga marolo iei nei, le toi whaonga ina o le au ai Tala Fou po debt collectors, e turi tupelo ai Tala Fou ai tangata le social welfare. Whai mai o konkarate sa sainie le Māla Commonwealth, ma company ia au ai Tala Fou i se temi wasola, wa fuafua e mai ai le whai unga le Masino Union tau sangarei, ma o le ale toi whaafawina ia konkarate. O le whasisiranga lea mai le Minister o Bill Shorten, o ia leo lo whengai ma le mata upu lea, wha mai aia, o nisi au ngā ai Tala Fou le lumanai, o le awha atino lava e le Services Australia. O le so engar komisio e le mata upu le Robodebt, na alia e ai ma le tūranga le au ai Tala Fou, a o le whainga nea le malo sa whaia mo le tausanga amata mai le ruap sururima, ruap sefuriwa le whainga malo na iai. O se whainga na tu inai whaasol tū la fono ai Tala Fou i tangata e sidia ma le whaasera wafe i lalo lea whainga. Le mafua anga fo i na umaire so i fua stastara pou ma le Sunshine Coast, ina wa tuturi roa iana ai Tala Fou le Centrelink, whai mai Shorten, o le awha mautinoa e le whainga malolo i nei e le to e whaia le to ai ngā scheme le Robodebt. Wanga ia se mai nisi o tangata au mau i vaenga o Ausetalia i se sifo Western Australia, wa o le so lea e awhia i le wha malo si o Elsa. Wa mai le wa ai tau e o atu le malo si o matangi o le whae le lua se lau fastball kilomita le i tū rā, a wanga i atu i ngā taifale o le whae tū. O mai ta wina le wa ai tau e fuafua e kolosi le whae i ngā taifale o le stete le wau Port Hedland, ma Broome, i le taiao a taiao, ma wa mai ta wina le anga i peirunga o lona marosi i le vaenga whapole category 4. E o atu le teimi e taunu wai lau whanua Western Australia, wono o atu le marosi o na matangi i le lua se lau fitu 5 kilomita le tula i lona o ngā totonunga le mū. O ti munga e lua se lau le whase lau milimita i le mamafa ia mai ono a fia fo i lo longa. O una ia nei e sui mana masau i fua maraloina tangata, ia whaia tui pui ai ma se tasio siyama po se wha mai fo i wha ingoina i le wha pertania o le tetanus e wha longoina i le ti ngā o maso le tino ma e a fia i fo i nerves. Wa mai le ripoti le so i le 9 News o se tina pe amare valusfu tau sanga na madiu le mai o na a fia le siyama lea mai se tamai manuanga sa yeilo na vai na uru fia i se palapala ma le tonga la au. Whamtaranga lea wa riputia mai le New South Wales Health, wa mea to rua fo istina o le isi pea mara varus furu, o le isi e fitus furu mon tupu tausanga, na fia fo i le turanga lava lea tasi, e tari tutusa, ma o fita ua ina i le tetanus, o le to rua o ne itina ele i whaia lava ni tupu i pui o le tetanus, a o le isi tina ua siria ma le torus furu tausanga, i le ito e whaia se tui pui. Wa mai le fo mai Christine Salve, mai le vaenga o ngase PPC, i le New South Wales Health, o le tetanus o se wha mai e se awa aia, pei tai e onga o na fianga, ma o le wha whaia o le tui pui, o le pui ngā siri lea, mai lea fo i tu ai ngase. Wa mai Ausetalia lava ia, ma tele nā whiai tangata mātutua, e mai se lava le tu pauta mai tai, e le o lava pe whaia fo i ni tui pui. O whaisi i wha umi o so ngā leo le sa i rio tina matua e fitu su waru tu sanga mai Queenslandi le eta tonu leo e fōringa na la fwa ilo na tino mariu i se kālone la pisi se i vai atu le whaafonga le tunu. O li poti mai leo o ta wai e leo kolosi e sea i ala tu su ngā le whaia e nisi po se tasi fo o se ngā yoinga le manuia i sea tina matua o se whaia onga wali taia sua whaia Leslie Trotter whaelo ai le so se fina ngalo se tasi o polo fesa lango i le Bond University, Terry Goldsworthy, o le so enga o lo whanga solo i le taumate o lo whanga i whenga whaona po nei wa teknolosi, a lona manatu o le a umi ma whainga tāra sa i linga. Nui e fuanga leo e wha wauri sa i linga i no fuanga nei e lua la fo i leo tauta i le whae unga nei wa yaso, ai whamele polo fesa o se ngāruenga umi lea, e sa i dio le tino maliu o lea tina, mai o mai le te minei le iai seisi o masaromia i le nei whare lave. O le mata upo mali pote whatatau i tai whau e ospa ia tangata e mai se le whanau iti o whatele ina peo nā ria e tonu Ausetalia. I le watu nei fo na ripoti atu ni tangata sto rua o feise tene titi na ospa ia tai whau ia o le aso fo i wa ripoti mai iai seisi wha pe Queenslandi o ospa ia i fo i se tai whau se tene titi toru tausanga i se whale le Gold Coast. Na wala wane le sosoani paramedics i le whale le te o le lima i le pewhena nafi
pe mai e faisi tele o manu anga o tēnei titi le uru ma le ua, ma lo tinga ina le whanamai o tamaiti Queenslandi. Ta ue ripote talton wino le tai whau na o spa ia tēnei titi o le tai whau o na grandmother, ma wa ave sea nei lea tai whau ma isi fo i tai whau e tolu, sa iei lea fale e leo leo, o lo wha ngā soro nei ia le suesu e ngā. Ma le tara muli, ua fola le Wesley Mission, le tāpunia uma ona no whanga tau si soifua i sini, o no lui tau o whenga i pēri whaatuma wina o tangata whainga ruenga. O no whanga i Sylvania, Carlingford, ma Narrabeen, o fua tāpunia le whai ungo me, ma o se tūlanga whapoleina mo le lata le lua se lau o tangata lo au mawai. Sa no le whaarurunga le Wesley Mission, Reverend Stu Cameron, o le whai unga uala ngā tatau na whaia, o no le whainga tau na au sia o mana onga o iei mo tangata whainga ruenga i tua inga no whanga whapea. O le iputia le ABC sa whaturanga le whainga malo se tau la inga, e tatau ona iei ni tau si soifua le se talaina, i au nanga whapea o le i o ile asa mua iulai, mai tau tino le whawhenga inga o le masina taruai, e iei no whanga i le au sia le atulanga. Le putia la wo whiriwhiri nei le Wesley Mission, le My Care Path, le e whaapitora lato o nanga i tūranga tau soifua, ina i o lato o fwoi nane whasosoani i e o lo au mau i le no whanga, se i vanga na ua mawani o lato no whanga fou, a mai se fwoi lau whai ngā ruenga o iei nei na i a toi mawani se lato ngā ruenga o na tāpunia leo no whanga. Tala ia Radio Samoa, mai Ausetalia mona nei a Sotofu.